هرچند کو جرخانا برهمینانا کارب الپارزگاه دهود ما 4 محطه ید برهمینانه تین 1000 مگاوات کاشه و 150 بعادره و 29 مگاوات السنتر دهوق و 10 مگاوات الهاکره يعني سرجمي وان هكام حساب كان 1189 ميجاوات كهرباء و جدر برمينانا كهرباء ما هي بس چند كاري دايا تني 100 ميجاوات الكاشنه و 130 ميجاوات البعادره يعني ما 230 ميجاوات كهرباء هي اوا ماي ام بيت شكي بجوهزين بريكا اب خطوطنا بين هبلير ودهو اوجي شيانه واندا حتى حدا كينكو دور 305 ميجاوات امشين شويري جيبينن لو ما ابا نكا امشين بلاوكن 507 ميجاوات كهرباء مع العلم حصه مع 700 ميجاوات يعني بردوام نابرا 120 حتى 105 ميجاوات كهرباء ابش 13 هي ورا يتكين بوين او جيجبر كو وحده كالكاشي برينكا دو وحده بون يا بو ايك جبر نبونا سو 8 اوه کارتگرن دمجمیرن هبونا کاربه بو خلقیت گیری نابرا 8 تا 9 وقتی جناب قای مقامی جی اشارت بدای و اب 507 مگاوات جی نه اوه کو خلق استفاده جی بکد چونکی ما پروژه آوه تاین خستخانه تاین گرتیخانه ما تاین یعنی 5 مگاوات ایک اوه بو واید چن هر روزا هفته حتی 75 مگاوات بو ابا کمپیت آواره چن 5 مگاوات ایک بو برای پشمرگل سر سنورا اوه چن یعنی اوه همیش ویروژیتی تقواره لو ما دمجمیرین هبونا کاره به یه گیم بوین